Na osnovu mišljenja mnogih gledalaca možemo zaključiti da TV program Srpske televizije Toronto treba da nastavi upravo zbog nezavisno uređivačke politike. Također i u Srbiji, nakon donošenja zakona o medijima, nezavisni mediji su pod pritiskom vlasti politički i finansijski. U julu 2009. godine u Beogradu je održana konferencija Mediji u dijaspori. Pogledajte snimak. Druga konferencija Mediji u dijasporu, Medija za dijasporu, okuplja više od 50 redakcija sa 4 kontinenta i to je samo mali doprinos Vlade Srbije, resornih ministarstava i naših strukovnih novinarskih udruženja da u svim oblastima saradnje na partnerskim odnosima unapredimo odnose dijaspore i Srba u regionu. Mediji u dijaspori imaju trojaku ulogu. Sa jedne strane, da informišu naše građane u zemlji domaćina, da čuvaju i neguju naš kulturni, nacionalni, verski, jezički identitet i na kraju, a ne što i nije najmanje značajno, već naprotiv, da utiču na poboljšanje imidža naše države i našeg naroda u zemlji domaćina. Ja verujem da će današnje okupljanje promovisati zaključke koji će dovesti do toga da kroz veću upotrebu online izdanja i interaktivnih elemenata koji podrazumevaju kombinovanje teksta, slike i zvuka, da dođemo do brzog i kvalitetnog internet novinarstva koje će doprineti kvalitetu i ekskluzivitetu i klasične štampe, ali i programa standardnih elektronskih medija. Da li nekome smeta nezavisna uređivačka politika medija zbog iznošenja istine oko razotkrivanja nepravilnosti i uzurpacije vlasti, svakako je za otvorenu diskusiju. Pogledajte sljedeći snimak iz parlamenta Srbije na kome su sazvani mediji koji su neobjektivni u izveštavanju i nisu u trendu intencije vlasti. Ne bih ja rekla da novinari ponižavaju parlament. Ipak bih rekla da je ovdje bilo dosta poslanika koji su sami ponizili taj parlament. Ako vi ne možete, na primjer, da održite sednicu odbora pa je zakazujete 4 puta jednu istu u 4 dana, ako ne možete da skupite kvorum pa ne počne sednica u 10 nego počne u 12, za to zaista nisu krivi novinari, za to ste ipak sami krivi. Ja ne radim za koji radi. Ne zanima me samo za koje novine. Ja nikad nisam ni radila za koji. Ne, pa dobro, ali samo sam htjela da znam u kojem novinu ste novine. Onda niste Mislim, htjela sam kažem da nije jedini mediji većini novosti. Ja ne znam da li je neko sa mnom ima problem, a i ako je ima, ako neko ima sa mnom problem, treba da dođe i kaže, znaš šta, ja s tobom imam problem, možemo li da rešimo, ako ne možemo, idemo na sud. Pa ne, ništa nije lično, kako ne shvatate? Ja samo smijem zašto je bitno neko radi po mediju. Optužite. Ne, zato što je bilo reči ako imamo problem samo sa novostima, pa sam ja htjela da kažem ne samo sa novostima. Znači, zato sam mislila gde radi, zbog toga, nije bitno inače. Mislim da nije u redu. Mislim, ne znam zašto sad ovo snimate, ili neću da pričam, izaći ćemo pa ćemo pričati na drugom mjestu. Mislim, prosto neću, ovo nema smisla. Mislim, nemamo mi nikakve lične, da kažem, sporove. Da, ali ne možete da kažete sa skupštinske govornice, govorite i pišete istinito. Mislim, šta to znači? Moj posao, moja obaveza kao čovjeka pišem istinito. Znači, ne možete vi to mene da upozoravate. A to znači, znate šta, vi ostali novinari ne pišete istinito, ne izveštavate objektivno. Svaki dan možeš pročitati 100 laži. A ne, malo je stvarno onako pritisak. Nakon 10 godina postojanja, STVT ima za pravo ipak da postavi neka pitanja. Zašto Republika Srbija, njena ministarstva i diplomatska predstavništva u Kanadi nisu pronašli način za finansiranje TV programa, posebno nakon što su STVT emisije stavljene na programskoj šemi RTS-ovog satelitskog programa? Kako to da Generalni konzulat u Torontu godinama podržava samo pojedine producente? Mi magazin, Festival srpskog filma u Torontu, promocije i gostovanje nekih umetnika, MTV, novi časopis Culture Bridge. Koji su kriterijumi da se dobije preporuka Generalnog konzulata kako bi se konkurisalo za projekte kod ministarstava u Republici Srbiji? Pitamo kako su neki neostvareni projekti isplaćeni od strane Ministarstva za dijasporu sa iznosom od 40.000 kanadskih dolara za 2 polučasovne TV emisije koje nikada nisu urađene i pod kojim uslovima i formulacijom se trenutno finansira 5 brojeva časopisa Culture Bridge u iznosu od preko 50.000 dolara.
STVT nalazi da predstavljanje srpske kulture u Kanadi je omogućeno samo zasluženim pojedincima koji jedino mogu da koriste sredstva iz fondova Srbije.